What's that? So I'm leading this Naki. We're going this way, okay? To the baseball field. And then on the way back, you guys can lead, okay? Alright. Oke guys, ini kita lagi mau berangkat nih. Oke. Ulini rupami ito membantar pangan rohaki. Mata peso boe terpodom marningot hauliomi. Ha Surawito. Yeay. Hai Gabe. Surawito. Surawito. Ono nama sega au, ala ulini rupami, mga pesola kuau, molo sa huwingoto, madara kabeli duau, di dalam haso malaki. Ya. Okay, that's cool lagi, nice buddy. Yeah, keep trying. It's better. You have to comfortable anyway. Okay. Why I didn't freak out? Because I didn't see the entire hill. I saw the grass, the trees. So let me go in. On your left, guys. Morning. Iya, jadi kita ini naik sepedanya ini di samping sungai terus. Jadi enaknya itu kita nggak perlu kemana-mana atau naik kendaraan dulu untuk nyari lokasi bersepeda. Jadi ini persis di samping rumah kita, all the way to Lakeshore nanti. Jadi sampai ke pinggiran danau. Teman-teman, ini kita lagi berhenti sebentar mau menunjukkan ke teman-teman ini berfeeder houses. Hey, how are you? So, jadi ini siapa aja bisa naruh di sini nih. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada yang berminat naruh berfeeder house yang baru, taruh aja di sini. Ini tadi bunyi ini rame loh. Cuman pas kita datang sini jadi semuanya jadi lari. Betul. Jadi orang-orang, itu udah datang tuh. Jadi burung datang ke sini nih. Jadi siapa aja bisa naruh ini berfeeder house gitu. Jadi kalau anda mau minat, kirim satu, naruh satu ke sini, kasih nama. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Oke, thank you. Oke. Ngasur biawe. Ya. Ngasur biawe. Sega biawe. Mau me. Sega orang itu ani. Jadi kita udah dekat nih ke Lakeshore nih. Mau me. Kursi maho. Una seta hamu biawe. Ngasur biawe. Ngasur. No, just quick one lagi. Holan alani itu ani. No, they're coming. They just wanna show something. Glory, you are behind me, Glory? Okay. Yeah. Yeah. Are they coming, guys? Mom is coming? Ini taman ini, di sebelah kiri taman, sebelah kanan taman, di mana-mana hatiku ada taman. So ini kita udah mau nyampe di Lakeshore, di pinggiran danau.
Jadi kita mau jalan ke kiri nih, ke Hamber. Jadi kita ke kanan juga jalur sepeda, ada jalur khusus ke kiri juga ada. Nah ini taman ini guys. Jadi enaknya di sini tuh setiap RT, setiap RW ada taman sendiri. Tapi jangan lupa bayar pajaknya juga nggak karu-karuan. Jadi setiap RT ada taman sendiri. Nah jadi ini nih yang ke kanan ke Mississauga, ke kiri ke arah Stein Toronto. Jadi kita mau ke arah kiri nih. Nah kita mau ke kiri. Ya ini rumahnya senyap-senyap, ada keributan. Nah ini lihat di depan saya nih, ini Lake Ontario nih. Jadi kita naik sepeda itu dari rumah hampir tiap hari ke sini di pinggiran danau Lake Shore. Dari sungai terus ke sini. Nah ini. Ya. Nah, itu dia guys. Ini daerah area kita naik sepeda hampir tiap hari. Tapi kalau kita jalan kaki biasanya nggak nyampe segini, sampai setengah lah, karena kan harus pulang lagi jalan kakinya ke rumah. Kalau biasanya kita naik sepeda sampai ke Hamber College, atau kadang kita ke sebelah kanan yang ke arah Mississauga atau ke arah Niagara Falls. Jadi suasananya sunyi-senyap di pinggiran danau. Yeah, we are going to the same spot yesterday, okay? No flies this time, Gary. Ini nih suasananya. Okay, hi guys. So we just made it to this beautiful spot in Humber. Got to Humber like 3 minutes ago. Very nice. So Daddy failed the challenge a bit, just to explain to you guys. But just a little bit he failed the challenge. It's not much. So here he is. Camera. Look at his clocks like. Did you start now? No, I already started that. I started talking. Guys, ini kita udah nyampe di Lake Shore Humber nih, di Lake Shore Humber. Jadi biasanya kita kesini tiap hari nih. Jadi kita naik sepeda, bagus sekali tempatnya. Jadi kalau bisa anda lihat ke sana, naik ke Mississauga Way, downtown Toronto. Downtown Toronto, the CN Tower. Ya, the CN Tower. There it is, the tallest tower in Canada. So ini di belakang saya ini Lake Ontario nih. Jadi pantainya ini luas sekali nih. Luas sekali kalau kita terus ke kiri. Dad, hold this. Sebelah kiri terus ya begini nih. What's the tallest? Lagi, so ada lagi. Tallest tower in the world? Terus begini. I don't know. Terus begini, jadi banyak orang yang. There's a lot of ducks on there.
and a half.